Kelly, Ian McAllister, Fletcher. Mwy am dwe. Ond rheoli'r bel yn dda ar yr hanner foli arbediad campus gan Wilson. A Sheridan yn methu manteisio. Wel, mwy am dwe rheoli'r bel yn wych. Yn troi mewn i'r symudiad ar yr hanner foli. Ond yr arbediad gan Wilson yn un gwych. Kick rydd Jack Kelly. Yn un siomedig. Kelly. Yn chwarae hi'n ôl i Flint. Fletcher dros ben yr amddiffyn. Kelly cyfle i sgorio. Ac unwaith eto Wilson yn cadw pen y bont yn y gêm. Y bel dros ben yr amddiffyn. Kelly ar cyfle. Ond Wilson yn arbed. Kick gol gan Dave Jones. Mwan dwe rwsyd neu gilydd yn cadw'r bel ar dir y chwarae. Rushton yn cymryd drosodd. Kelly. Lawr y sianel tuag at Mwan dwe. O'r amddiffynwr yn bagio nôl yn gwahodd Mwan dwe i ergydio. Dyna ma'n neud! O, dyna chi gol gan Lee Fwmpa Mwan dwe. Gol gynta dros y clwb ac am ffordd i wneud hynny. Can gymeriad gan yr amddiffynwr am Mwan dwe yn ei gosbi. Wood. Tuag at Hudson mae'n mynd. Yn codi ben yn chwilio am opsiynau. O, Phillips yn methu clirio. Wood! A sut yn y byd darodd o'r bar o fanna. A mae'r bel dal gan pen y bont. Patton, cyfle i groesi. Mae'n gwrthod a gwneud hynny. Mae'n cafnod Sadler. Hudson. A siomedig gan Hudson yn y diwedd. O fydd Nathan Wood ddim eisiau gweld honna eto'r groesiad ar draws wyneb y gol. Amddiffyn Blair gan Phillips ac yn taro'r bar. A Hudson ar y diwedd i ergyd o'n siomedig. Craig Williams i gymryd y gic rydd, ond twyllo Wilson! Ac ond y dim i greu ti'n ddwy ddim. Fel o'na ceri o fwlch rhwng Wilson a'r postyn agosa. Modfedd i heibio. Pen y bont yn dal i chwilio am ffordd nôl i fewn i'r gêm. Dal i synhwyro. Falle bod na bwynt i'w gael yma. Owen yn croesi Daniel Griffiths. Ac yn wir mae Daniel Griffiths wedi unioni'r sgôr i ben y bont. Maen nhw'n awchu ail gychwyn. Os na fwy na pwynt cynta'r tymor y fama i ben y bont. Croesiad dda o'r chwith a Daniel Griffiths. Tasg hawdd o'i flaen. Owen i Wood. Roedd ei gyd chwaraewr mewn trafferthion Flint. Mwen dwe sy'n ei derbyn hi. Fel yr un fath o sefyllfa sgoriodd o gyna. Ond yn chwarae Rushton y tro hyn. Rushton i ergydio arbediad da gan Wilson. O chwaraewr gorau pen y bont pnawn ma. Y gol geidwad. Ergyd Rushton. Arbediad da unwaith eto gan Wilson. If you look at the best chances in the game, we've had them in the first half, and then we've had chances in the second half as well. You know, we went 1-0 in front, and that's a disappointing thing. You've gone 1-0 in front at home and haven't been able to hold on. But you know, looking at it, we've had two really, really tough games in, Friday, Monday, and we picked up 4 points. So, if we'd have got a draw Friday and won today, then everyone would be delighted. So you've got to remember that, 4 points over, 2 tough games, because they'll do okay this year. They'll do okay. So, 2 tough games and we come out with 4 points, so we're still unbeaten. Yeah, I'm pleased, really pleased with the point. It's great to get off the mark. I didn't want it to become a monkey on our backs, So we could easily have had maybe 7 points by now. Not that we necessarily would have deserved them, but sometimes games swing, and I think they both could have gone the other way, the first two. So it was great to get a point today. We could have won it at the end.